talo fatu tatou ainga ile ni taiao taiao matango fie foi o whapopoina ile tua i lotu soifua ia misi foi o lo matou wola ia wati u te mawhaiva e pe lava ona wala uina ma tatou fia i tatou e uina ese matata ia misi o tatou tofinga ia e ala e tasi li maunga e olo e pe o la lea upu le tatou au nanga i le li ia whapena o nā lofangia lava i le tua to moni manu e mai lo to so fo mo tato ola ia le fo la o tato to fe lo ia ile nei ta hao me le ia lo mai ale la am tani fo tato por kalama ile talo tato talo nga pa ia fia lava ma to loto fa fo ile vi inga o fa manu o fa ne tanga ia te oe ono lo to singa ma lo fa peleina o lo ma to ola ia le o fa popo ina i fo ia so le o le olanga wala ma to o nanga ia e maise o la mātou ngā ruenga whai i o mātou tiute ma whaiva ia o mātou tere tonu le ai lava seisi e maua ai le ola ma le malosi ma whapopo ina ai i aso le olanga ua nā o loua lo fatunoa ma loua ngalelei mea lea ia tu maupea ia te oe lo lava vi inga le whamanu ma le whanetanga nei maso uma e whaavavau lava o mātou wala au whamole mole a ngā ia whio maia ma futa ina i mātou na nei tae le nei foi au au nanga whapa ia ma whamanuia ma whau ina i mātou tala talanga o le whiau ma le tala le lei o lo malo i ni sufi ai lo mātou whatuatua te inane la mātou au nanga ia te oe i so se whata whaitau langa ai maise foi o te tonu o le malo i whalapo tonga ma le tau singa o mātou ainga ina ia vi ia le suafa mamalu ma le suafa mamana o Yesu Keriso ia la mātou talo lea sa wina i mātou i le toto le tamai māmoe whamole ina ia whai wina i fo i nei mawhtanga i le manuia ma le fia fo i le vi inga ia te oe o no lau suafo i sua mātou wala au mole atu oe amene praise the Lord ia langina le pese lea whai mai ua tele lo na alofa ua te lele alo faole na fio ile neila ia o lai tato mali ye lava kule tato te fa feta ua te lele alo faole faolama na sata ruina nama liutinga mota toa malava ia sao ai mali e lava pule tato te fa feta
Paula mamali e pule mali e lava pule sa so te fa feta Hallelujah. Praise the Lord. Ie, tele lava le alofa mai o le atua iai tātou a. E oso pēr le la, ia o wanga matimunga, e angi mai fōle savili e wha malu, ia, ai mai se o le fesuisu ia inga o le tau lea taimi ma lea taimi, tātou mori mawina le lanu lau avao, ma le lanu mea mata o la au o le vao, ma le tātou vava ai ma whaalongo longo, tau sani o manu whelelei runga o la au, I tai au sengi sengi. Amen. E se iau inga whanga solo tiute ma whaiva. Ia o na whai fofo I lea fiafi. Ia o lo mori mawina lava le lei. Ia e maise o le manuia tātou te maua. O no le tau singa wha pele pele o le tātou li. Amen. Ia, praise the Lord. O le tai au lale nei ia o le whaitawina mo tātou. Le tusi le apostolo Oro le Efeso mua non fai upu e tolu. E pe o le autu o le tautalanga mo o le nita. Don't let your dream confound you. Do not let your dream confound you. Ale fai upu la e tolu o le Efeso mua. E le la fai tawina fa fonga mai. E le la fai tawa mo oe. Ia fa fetai ale atua. O le tamā o lo tātou wa li o Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai a te tātou I mea malava e manuia ai lale anganga. I mea oile langi, ona o ke riso. Amen. Ia whaafetai a le atua, o le tamā o lo tātou a li o Yesu ke riso. O le ua whaamanuia mai a te tātou, I mea malava e manuia ai lale anganga. I mea oile langi, ona o ke riso. Ia fia whai tauina whai malangana peritania, Ephesians chapter 1, verse 3, the New International Version says, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Don't let your dream confound you. Awane I fate ia oe laumiti. Awa fo ine I fe sasia I lo mafofau. I se moe mitinga o tu inatu ia te oe. O le tala le apostolo Paulo I le kalesia I Efeso pen whaitauina. E mana ia le tātou toi mana tua upu nei. Whai mai le apostolo. Efeso. I au tau whawheteia le atua. Sau e lola I mana soso onga le whai mai. O le tamā o lo tātou o li o Yesu Keriso. Our Lord is Jesus Christ. And His Father. The man above. The Trinity. O le winga la, o le mea leo te fia, toi wha mawhaina ia tātou. O le tautalanga, o le upulana tā ua le apostolo, o le tamā o le tātou ori I Yesu Keriso. Mantua foi o le upulea Father. It comes from the Hebrew word Abba. And Abba means source and sustainer. The source of our Lord Jesus Christ is from heaven, which is where God, the Elohim, the El Shaddai, the Adonai, and the El Elyon. He is the source
and the sustainer of our Lord. E whapena fo ila ia te oe mau. Ia whaia fo e tā ua le tau tinonga lea. O au, ma oe, ma tātou umalawa. O lo tātou amatanga. O lo tātou mafuaanga. O le whapo ngai e tātou. O le atua. Amen? O le mafuaanga nā e reina tā ua le upu lea whāra. So semi tātou te talo imu tātou whape atu. Lo mātou ta mai o le langi o our Father in heaven. It means our source is from heaven. He is the one who sustains us. O ia me whai o nā uria e oe, le aso lulu, le aso kofi, le aso whalaile, le masinga fau. E whai a tātou plans ma tātou fuafuanga. Ai o tātou whaamoe moea i le atua. Ma tuu ato i le atua. Lo tātou whātua tuanga, o le tātou whaamoe moe. Ua o ia e mawhai ai, o nā uria e tātou le aso fau. O nā uria e tātou le masina fau. O nā uria e tātou le tausanga fau. Ai awangi e whaia kako por kalame, o ewa kako fuafuanga pe fōringa mai, o kako e pule yaso. O kako e pule le malosi. Le ai, e kupu ale tino le tangata, e tupu fo ilo na malosi. Ai ai le keimi e koe whai foi foi. Wai kala le whaila aunga e tolu, alon whai upo suma le tasi. I le ngana peratani, ia o lo tā uewa pera. Everything is created beautiful in its time. Na fofo ina mea umalava e matango fia i o lata ulava taimi. A le upulanga matango fia na ia. E le o le au le le. O le upu matango fia ngai po le beautiful ngai ai. O le fata tau le matua e makua e lunga lava kaimi. O le winga lana o le tala. So se por kalame e fai. So se fuafuanga e fai. I o kako wha moe moe i le atua. I a uangi wha moe moe kako uru kako malosi. Lo kako ka maainga mo kako poko. Langa iei le kaimi e makua ai le o langa o kako. Iei le kaimi e vai ei kako. Iei kaimi le ako koe le malosi. I onga kua kule iskanga kai anwhea e malosi. Ai o le ako anga le mea. Trust God. O le winga lana al tala o le koe pi koe kau a leia koe i le upu lea. O le tamā o lo tātou wali. He is the source and the sustainer of our Lord Jesus Christ. Pai mai. Amen? O le confound. Pe o le autu le o le tautalanga. Pai mai. Don't let your dream confound you. I le whamtalanga le lolomi whewhilo i Oxford University o le upu lea confound. It means cause surprise or confusion in something, especially by not according with their expectation. Usa o se mea le ua e mahofai, e nisi keimi foi, pe ua whengumia i eilo mawhau, e mafua mai, o ngai le o le mea le nga e mangakungaku e kakaunga iai. Not according with your expectation. Confound. E mawhai fua na whaamtala ina i le si tūla, mix up with something else. Ua se mea ua tu whatasi, ma se isi mea. Pero koe ngā mea whonga leo, ua mix la e kalewe, ia le whalao maka, ia o le ngāo, ma le vai. O ngā paru rola ia pe ku ia le whalao maka, ma le vai paru rola ia ku ia ma le whewheke, whai reo le pankeke. Mix up with something. O le winga la o le tala, e mawhai ona e maofa lo loto, ma e le karikongu, po se mea mo i le mea rea, langa iei kai me whaali mo iei le atua ia te tātou. E kako ke le karikongu e mawhai e lo tātou ta mao ainga, e mawhai e lo tātou malosi, e ngā whatia o tātou mawhau, e whapea mai, e le i o le maualungola ua o ngā le mele u whai meo ke haru iai. E le o le malosi o lo ka mao ainga le mele u whai meo ke kango e whai. E le o lo malosi, you know, in terms of your health, i le mele ua whai meo ke haru iai. Peke sa vali mo le 5 maila, o le se 10 maila, ai longa e o iei lo malosi. O ngā e ngā whoreira, luma whapea. Is it really you, Lord? E mo i e le mea le ua whaari meike. O le mea la ngā e manga iai. A wā i le whaalinga
ole ina ua speak le nganga o le tua ia Abraham I uro kalitaia. Ia tau sila ia ile map ma fa fangua ile me uro kalitaia ma mele ia kanana nga fa singo sau ia. Ole makua mama oa. Ole makua I kaunga kala wa de pase se e sau. Ia sopo mai o wa pe afu aku ia ile me vole ile fangalo o Persia. The Persian Gulf. Usa laka ia inga ile poranga o Iraq ma Kuwait ile kaimiringi. Ia fa laka mai le modern world. Inga me sa ile me ka o uro I kalitaia. Inga speak ile nganga le tu ia Abraham. O nga saula ia. E uinga o foronga mafau ile me nga keleilo. Anga alua. You know sometimes if I penga fo tatou ile leita ya o le lopo fetala ya tu le kurunga ya alwe fa ka ngole me. But you don't have much in your wallet or in your account. You don't have that strength. E ke sa vali o maka ile aso fo ile o le ku malo o le ku ka mai ka. Kolu mai langa sava vali mai ka ngaka ile meanga saulu ka vale kuai. Ai aku fika maka ngaka umala vale malo. E sava vali mai au mai le pusa le lomo kuai. Ave anga ile St. George chapel ile meanga ia le falsa le church malo St. George kolu maila le me pe fa ai foi la ko ya e ngai le mamao le meanga sava vali mai le winga larka ai mai ska ka masalu over ka yongos fur ko sangar makukua o la kaliva suru ai la ko le malo los Malos. E wera kai va pega fa ku le tu. Sa vali la alu e amor kan kuspa ia le. Alu la alu I fea Peke sa vali fe. I fa me sole it's too far for me. I can't afford to walk that far, Lord. A fai ua speak le nganga o le tu ia ki oe. Pe fe e ke alu plan se loku I se mea pe nga o le nga o lalo la au mangi ainga se ko se furu. Aongi ainga you know aboriginal pogi ainga maoli ko ka ko ke wala winga larkal ia fa moe ile tua trust the Lord pe yo fai mai le ia kala le alfa al apostol awanga I fa ke ia ka ko vai o le o fa manu ia mai ata to I me umalava armanga ia la I mea umalava e manu ia ai I lale anganga. E leo mangu ia I lale kingo. Langa o kākou usually ia e elfisiva pia. O lea se mangu ia o lau whanga o mo mai. O lea se mangu ia e se kupe mo e. Langa o isi keimi ngai whapea I langongo o kākou kangaka whatangata o la. O lau o whai aku kamiki ke aru wha misio ngale. O ai lava lao misio ngale. Ala kusia ko e mongi kupe le menga ko ke oye ale mo se kupe ko e foi mai le fangua ke le o mai ko le fai le kalo ka mu le ufi ma me o mai ai ko ke o nga me mo mengi kupe ko si ko fio le ngai oke le ma fo fa le fa but o le anu nga lu ka fa mission ale o le wo fo le loko don't expect pe la fa ya ku le ile winga o le afa o le upule confound especially by not according with their expectation. O se mea ua whaari atu le tua ia te oe, e te alu e whai, e leo o le mea lea lailo loto, e leo o le mea lea lailo manatu le ke whemai, o le koafa le mea, o le maunga le mea, e ke le vangu, e le eise manguia whaare kingo e moa. O a ere kala la apostolopo, whemai, o le ua wha manu ia mai, ia te tātou I mea everything I mea lava e manuia ai I lale anganga I mea o I le langi aona o ke iso o le file mu o le loko maualalo o le onsai o le loko kele o le loko whamangalo o le loko alofa vai mai le I mea ia e lauako o le loko mama me ia le lau aku lenga lau mai Yesu ile maka ia lima fu me amu ia sa wa ina ono le fai o le fai o le ami o kongo le tua
Makaka fo ye va bisa this makeup amu ye fi ai ma fi inu le mi to amu ye matitiva le nganga amu ye ave e loto mama amu ye loto mo wala wa vai mai le I me ia lawa o fa mangu yanga la nga fa le nganga e maua e le tangata o nau lo na loto I le ri e au ngoa ma se masalo salo e au ngoa ma se kufesiri o longa mafau fau I mea o le o langa ne I fai upo e whaal tu sila le feso mai fa peo na ia filifili mai a te tātou ona o ia a o le I wha vaina le lalolangi ina ia pa ia I tātou ma ia le matau le anga ina I ona luma I le alofa a o le I wha ola ina a o le I wha vaina le lalolangi you were chosen I was chosen by God before the creation of the world. This is a reminder for us. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. Oe nga filifilia oe le tua. O fea lava le mena te ngalue e o le ale kalesia, le ale ministry ngai ke ngalue. Aua ke campo I le atua. Aua ke whengi au campaign I le atua. No, ele o le akua o le atua e ami o kongu anga whai unga, o anga filifilinga, o rona finangalo. E ami o kongu. O iso ka koe, e umanga whairika karo le atua lo wha mai, wha asingo mai. Ai whako mai kalangoa, le mea e whai. Le ai. E uma longa whairika ko ka karo le atua, o ka ko kui ngā kume umai le atua. Just leave it to the Lord. Let go and let God. Do the rest. Pea uma whairika ko anga pongi markaka. Ai leo le uma whairika anga pongi markaka ko ua ile atua. Ai o mai koe kalangoa le ai, pe ia kaunga sui, pe ia kaunga. It's an insult to God. O le uma kako ka kalo ile atua ile mewhai. Ai kako koe mai koe kalangoa. O le hale kongo le mela awhai. A po whea kako keo iei. Ai po ai e kau ang wha kupea. Alane le ai. E uma longa whai. Uma kako karkalanga. O ngā kuurole iei le atua. E speak mai lava le anganga o le atua. Ma kai kako I mea kako keo i. Ma whonga mai se o koe whai kau a kua le mātai o le ono. Ia ngā wha umai roa le iau kako. Devotion ki kaya. Mātai a ono whai upo e lua ni ma. O le mea leo te whai atoa I te auto, awane o tau popole I auto wola, I mea tau te aiai, ma mea tau te inu ai, po o tau tino, I mea tau te ofu ai. E lesi li ele ola I mea ai ma le tino I le ofu, ma kua I maa losi ale upu lea. Ma I awane popole I le ola. Therefore I tell you, do not worry about your life. Ai whawewhea la, sorry. E usu ngā kai whainga luenga le kai au, ngā le popole I le ola. Ia maua le whalawa, ma le paka, ma le susu, ma le suka, ia so uma, Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Saura le ia whai upuranga e korukasi anga korukor. O le nei, awane o tō popole mwhapeane. Ia mea tātou te aiai, ia mea tātou te inuai, ia whai mea tātou te ofuai. Wa o me umai o sila o sa ilia nu ese wa o sila fia elo o tauta ma o ile lang e ao ngā ia me umai a te otu a ia o tō mua I sa ili le ma lo le atua ma lana mi o tonu ona wha o popo ina atu le o ia mea uma ia te o tō. Do not worry about something they already had. No. Worry isn't related to our present supply. O mea ia wa au maia le tu ea te tātou o le la, o le masinga o wheku, o le kimu, ma le savili, ma le makangi, o la au o le vao, o ka ngaka e whaia whakoanga, o ka ngaka e whaia supermarket, ki wako mea umanga o provide le tua. O le fōmai, o le loia, o le whaia onga, o le whai au, o mea umanga o, it's all part of God's provisions mo oe, le ai. Ngā alu kaka e onga whapeanga ia ngā onga mō ia. Inga ia lo ia ma ia fōma. E ngā onga mō oe, e whiso sangi au. A wā e manga oe se lo ia ngā alu le, le lo ia ngā onga. A e manga oe se prescription, ngā alu le fōma. Vai vai.
O ka ngaka, they are all part of God's provisions. Whapenga wala whai whi au. Malona whaletua, mai se whai au ngā sārea. They are all God's provision for your life. E ke mga o mia le whaasino manga, na alu le te talo le tangatanga, na alu te talo le tangatanga nā mo oe. Ngai alu voi le whai se whaukuanga. Wai vai mai le ke leo me. Au ala e te ofo. Au e ke ke. Pe a whaari atu le atu e te o ise mea ta au e lo wolanga. And my last thought for you this morning. You know, this is a reminder for you. Before God created you, He already prepared you everything you will need so that you could do what you were born to do. Ai, ele I fo ina oe. Ua umana tāpena ina ele atua mea umalava e te mana umia. Tātou te mana umia. Ina ia mawhai e o na whātau nuu. Le māfua anga no tātou whāna nau mai e I le rarolangine. Isn't that good? Le leile atua, God is good. Toi fo I rola ia ile tala le apostolo. For me ale apostolo. Ia whaafetaia le atua. Be thankful to the Lord. Be grateful to the Lord. The God, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Ia whaafetaia le atua, o le tamao lo tātou o li o Yesu Keriso, o le ua whaamanuia mai a te I tātou, I mea umalava, e manuia I la lea nganga, I mea oile langi, ona o Keriso Yesu. Don't doubt God. Aua e te masalo salo I le atua. Aua e te fesilinia, fesilingia le atua, I ana whaamanuianga mana wholofolanga. Yeah, may the Lord bless your hearts this morning. I pray that the God will guide you and lead you to the path of righteousness in a yamanuia o whaiva mautiu te I le ne yaso, tātou te tālo. After I te le lavanga pa ia I lau whau. After I lau te tainga, after I lau whasinoma, after I lau upu, mātou whasoa le nei tai au. O le tala le leio lau malo, e sofio mātou loto, ma ia whatupu le mātou whatutua. Te nane la mātou au nanga ia te oe. Iaso umalava. Iso se tiute, iso se matata. Ua to tofi e mātou. Ia whamanuia ia I lātou oma no mātou mafuta, so mātou ainga. Ia marisi fo I lātou te mai moina nei tala talanga I stein. Ia nga le lei mai whamanuia ia I lātou. Ia whamanuia fo I taitai o le malo. Ia meise o company ma whala motonga. Ma pe fo I taitai o le kalesia. Nei ele ma nei whanua o nā tina e malona ta mawaiga. Ele ngata le nei atu, au atu nu umma o le lalolangi. Si o si o mātu o Samoa. Ia o la mātu tano le li ie, whamanuia iau au na tutofi o le tara le lei. Au na misionari. O na yuso o sauaina o na o le mau e winga ia te oe. Ia lofangia ia le file mu o la ufio I o lātou. Ia mātou te tano monu o lo whetau I pēr. Wha mole le ia whetalai lo wa nganga I te tai o malo. Ia whapena na tau fia ia whetau wa inga. Ona ua tele le soifua ma le ola. Ua mā umawai. Ia mese le tamau a inga ua whaanu ai. Ia ona mātou te tano le ia lo whangia I mātou. Ia mese o tiute ma whaiva ngāru nue ai ia lo a inga ma lau whanau. Ia whapea fo ina I whanau ia onga. Ia whai uina lene yaso le manuia le fia ma le saonga le mu. Fo ia le vinga ia te o Yesu Keriso. Lo mātu ua li I mo lo mātu whaola. O e ala tu le mātu utitano. Amen. Ia, manuia li le yaso I. Ia utou whaiva matiute o whianga iai. Ia whialawa le tafo le larolangi o lo. Whitawhea iai ma whatino e lau tu o nanga. Ia ngā leile li mōlo tō soi fua ma le malas. Ia wā ngā ruenga whai. Ia whatai ma le whamtalanga. Sua for Yesu. Amen.